Labas rytas, šiandien pusryčiams keliauju išbandyti pačio skaniausio pakistanietiško jogurto. Bet visų pirma reikia prigriebti labai gardžios pakistanietiškos duonos. Assalamu alaikum. Best friend. Please take. My best friend. 3 times you give me for free. Sir. Okay. बहुत शुक्रिया. Pakistani very good people. Very good people. Thank you so much. Nesuprantu, kas čia daro su tais pakistaniečiais. Jau 3 kartą duonos už dyką gavau. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? कैसे हैं? Shake and yogurt. Looks very tasty. So this is lassi, like yogurt. Yogurt shake. Yogurt shake. Okay. Looks very delicious. बहुत शुक्रिया. Nu ką, paragausim stebuklingojo pakistanietiško lassi, jogurto gėrimo. Koks skonis. Nieko panašaus neturim Lietuvoje. Labai labai skanu. Very good, sir. Very good. I like. बहुत शुक्रिया. Assalamu alaikum, sir. Very good. Lassi. I like. Pakistani lassi is the best. Dabar laikas paragauti garsiojo pakistanietiško jogurto. Ką, bandau ragauti. Skanu. Biški rūgštokas, bet skanus. You mix? Mix, okay. Sugar mix. Sugar, okay, mix sugar, milk. Bičiuliai. Vat kaip atrodo tikras natūralus jogurtas. More sugar? It's okay, sugar. Vegetarian? Yeah. Nu va, tokie natūraliai skanus šį rytą pas mane buvo pakistanietiški pusryčiai. Belieka tik tai padėkoti savo skrandžiui, kuris labai sėkmingai šitus kulinarinius eksperimentus atlaiko ir dar daug jam teks atlaikyti.